Nah. Apa bikin nak? Wih, santainya nih. Astaga. Hei, Alta. Kenapa nak? Sini keluar lagi, sini keluar. Sini keluar. Ba. Mau naik? Are, naik ayunan. Ade. Ade naik ayunan juga. Nggak bisa, tapi mau gimana nih? Bisa? Lompat di tengah. Situ. Tengah situ. Black. Sama adek. Lompat. Mana? Kakinya lagi kasih dulu nak.
bawah nak. Iya banyak tuh. Ayo. Mau pegang. Alkaf. No. No. Situ nak. Naik Alkaf, Alkaf. Jalan, jalan, jalan. Tutup Alkaf, tutup. Jalan nak, jalan nak. Ya. Ayo. Ya. Star. Apa nak? Star. Apa itu? Star aja. Mau tukar tiket atau Mau apa, Bang? Parakang. Parakang enggak ini aku bilang ya. 18 Mei. Banyak waktu bicara. Hafsa. Nama siapanya? Iya. Ada buah. Aja. Banyak.
Iya, karena lagi nomor kontrak atau lagi nomor cok minta. Kak. You don't remember anything last night. No, you're not a good night. Told me that you weren't really on a vacation. That you've been looking for a job for a year and your boyfriend didn't work out. You are out of control. Packed your things, they're in the bedroom. What? And since you didn't have any money, you decided to move back here. Is there anything else?